Hagas ngining kong kadorbar mang tingka jongka Giant Hills Autonomous District Council hakakat pratrik leber arja arpunrio uba madan bay rembai MDC na amwi kliterci ula wanra ya kamat yatai halor ke jingbam tulun syakmat ki skim ki bedai bawan lingba ke 15th Finance Commission ke Sarkar India syaka council. Ulaong, bagi babun ba ki skim ki bala terwa ki dangsa teng haduk menta kum ki skim bagi MDC ki la terwa haus nam araja arpsan araja arpun riu bat kum jo ki skim bala terwa hakas tamoy berim jongka council. Nga wanra ane gesni hapok ni ke jung dorbar ba ko sauni to hijing to ba ugini ka Finan Commission kuman ka pertujong ke 15 Finan Commission Centrally Sponsor Scheme 15 Finan Commission Centrally Sponsor Scheme kuman ke katkam geni kijing to ke budget provision yang i gua am arjar arfausan arjar arfamru te geni kemusian ngawan rayo kat kami jing chamiyonga yo tetlot pelat kete kurkomwan kurkoman ke skim lese ageni ga jukadi ledelai lini silong la cikinta tama ledelai ni na koti na dalhi le kata tama ke skim kami pending ga nagowi cikawi budget tang kalam ne la gowi ne ketuga question reply korale ngayo man kuwa yo chama ke jinga adu kata-kata man sa hundum gini ke central scheme kam ditiblangi geni ke 15 Finan Commission ta ukut naga hapa awiyu 2025-2026 the nodok ke 2026-2007 dawani de 16 Finan Commission tekar pam tenga kuwa open pau ini hoskiat bon sistem kuwa change ne ko port temje ulang ami kijing thut kijing to kata sistem ko ang di kampam di teknologi ko teme gani kata ke portal tang na kadam je kuir ngayo entok ko abri hado kata wo penbaj itu teknologi ko am yang i kata ke portal lada kata ke upload dan ya nunggu dur la tengah kuau kentu ini wa Ageniga last year 2025 ada submit ageniga scheme kejoi kamu yo inde da tipi geni to ami buka on touch buka touch peran teman kebaca dulu te scheme pangwan te sa undum ge tengah bo ke jingtu ya executive committee nongkong kuar ya honorable deputy CM woman lo in charge ya ke civil work department yang di council yang i bosnya apa ya lah di pe kami gini skim kata kurkom woman deka rectang lene ye wang thogi lat luti uspiti kami gini skim verbally lene written statement dokumen at the earliest yo bi gini kam kadang lai deka first stage lenega first installment dang rap emi ketega jingerman woyoi menelai de kata stage daman lakam ngatu proses iskarsa geni ke kam nga nyau tho ta waman bete dur ile pending ni skim ile doi ne dang ya kelami igetu godep 2021 to 2022 ne ba nga kwau yo jingche wo geni ke skim ko pak somit ya i kipai ba nong chong chnong yang ngari jang ti ada tip peki ke kam office kan isnim to de go yeure ne ba hab hi tip man submission ke skim office ko pi ko em sai ne leng ba ke department ba to pa nya ne ba ke perthai ga ni ko che mare che mi klik di teman kibi tuan ki buruk asai gar le man dap tang chi ti ya war ti ada tip yang ma submit skim gina tadau kli mgli ki honorable member yang menjaga kosong. Ila itu ke skim.
Habajubab nakaliang Deputy Chief Executive Member ubadai pet ya katanat Civil Work uba laski rembai ulaang bagajing betha ka 15th Finance Commission yaki scheme yaki Autonomous District Council ha ka jela day ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka bayot duna ka pisa namar ya ka baha la penchong nong rembet kat kum ka jingdon pat kinong song snong haki district bahab ha ka jeli sensyar ka JHEDC. Siya komen shibune ya honorable member wa raise ya kan issue ito waga 15 finance yang financial year kamong nado 20 to 26. Janwaro ada tiblangi wa kan ko 15 finance commission to da benta baha ya ka 6 schedule area yang ke Mekalia lang baga article 275 kuara benta ki ar benta ya ki jai scheme hawaro ki lately ki district council Jaintia Hill, Kasi Hill, Batgaro Hills. Aito wa kini scheme yo wa i kam ke Jaintia yelo wong. Mani ko embaha cibenta bat cibenta wan le mani kita godo mensen bahai le ong kamte ada pai chaka allotment of scheme for the 5 years plan yo waga Jaintia Hill Autonomous Council kyongi yo iduna banyak witerwan ini ki arteli ki district council adalah ikat kam ke ratio base bagi na ka sensus na do arajar khadwi wa lai kita ka 9:8:3 but kat kamaman kata hagami ke last sanction yang ke central government ya ke scheme kamwa arpaun nyau crore yo wa ke Jaintia Hill Autonomous Council yang i to gwaduna tamu yo ya kanika share ni what list ke central government ke Kasi Hill yo khatas pak khasan Garo Hill yo ko chijar prapau but iyo do sukro sanlak doni ya kami dari Klamtengi curug wa CM welai lang hau deputy chief minister hakani ko dep dong isar yi maule wa u increase no ya ka share gyongi kat kam ko fon go yo in central government tenaga liang gyong ola dong ya kani imi le na baham to ka state wala kani de lagi kat kam kejingbon bulane kat kam kejingbon pa ya district ko pero tenaga liang gyong snya komen sa chisene ya honorable member wa raise ya kani ka question ya kani ka motion kamada pencen aduk ni teniki question pada debris da honorable member wa naduk gini ki menai wa ar da yo ya ka sanction da benta kani ka financial year arpau VRPR yang ko on touch grant batkat kamaman katte ya kani ka sanction dang sa ka state government tayo lutia da gajingnya bodin lang kiyongi usia mga wa muslim di kamongon ni wadaw release no state government ya kani ka share kiyong ya kani ka fund kiyongi tegiye go muchocho wong kamadas nyawi wada resu honorable member haito wa ila delay go kat kamaman katte kesnem da po chaka ar hajar ar paunru wele wan ka scheme dang lai ka saden dang ar pawi ar poa da gua burom ya honorable member badia waro ka house ya kini waro untuk do ke district council Jaintia Hills wacem ya kini jinge wa mat ya kini jinge ponle tli ke district council ko em mapo ka state Meghalaya ke yongi mat ke ya kini jinge lemba kita ke system ki udah apply ke central government mencuaya waro ki scheme ki wasomi di ndug ya upload hapo ke portal Igram Swaraj
Henry nadu arjar arpawi wa ke central government dah ha gaya wa hablodi ya kini skim waro hapo ga gram swaraj ha ga tu por ngam ti banai dau wat ke central government la pediang go ya ke proposal yang berisi council yang i gua per ha ga tu por kapha no ya ke proposal for exemption ha ga tu por ke central government la pediang go wat ke state government la pediang go Pada emle gawi ke jingtho na ka central government cha ka state government go anggo. Lada pim chna pi ya ka wi ka committee. Ka finance commission committee. Hado usnem arajar pauso. Wat ya kini ke scheme le udo no ki. Yang tu da form go ya ka wi ka committee ka financial 15 finance commission committee. Bar hado kate dan continue yo ya kini ke scheme. Untuk do gini ke jing gyong i. Hadin itu ni wan ko order wa waro ki scheme ko propose each and every scheme hapo ga jingpai jingyo yang gora jantai la tomorship council wa habdu bile ya ga jiyo taking until and unless wa de bile ya ga jiyo taking wa ko work ni ga ustad ni excluded but hang jo go por ya ka online payment Kakamaman kata siapa men shibone ada kajing do yap yang ke officers yang i rengkat wo CM wanga wah ke online payment le dah sedang ule hak ni ke office yang the unity waro gini ki pending liabilities kat kam gini ki financial year ngado 2020 to 2026 kat kam wah dalai HM le wah 15 financial month NTC dah assure ye Wawaro kini ki pending scheme yang pi both the installment but both the type of the scheme tight on tight first and second installment wow release no ki tangwa release ke ki hadin wadayo submit ya ke GTC na ke state government cha ke central government te kini waro hadin wadayo kontak hadin wadayo chemi ki hakani ka art tarik Januari rangka do CM wanga ma period walai te da kular gi wato kat kamaman kate to sedang no ke session yongi temni de reklam fi ya kini ke kam fodal te until and unless hado udep ke session yongi hado u tarik April hadin ni te HM1 wi siato i ke session hapo parliament em ko part ke first part wa ke second part ke first part em ko do January 18 hado u February 13 but ke second part em ko do March 9 hado April 2nd te hadin ke second yang April nakalian ng CM mga bat ke executive committee hiwaro kuwi dai chongi oto wa ubo appointment na i khamtam me yo HM wa joint director MK Mahesh Kumar hadin wa tadep kini ke session hapo parliament te kini to kajing benci nakalian nga Master Chairman sir yolutio wa UMI kajing krelang untuk do na tertiary ban wat na ka lian yang ke opposition bench le na kwa IAP wa emi ke jinge kre lang tenai te idau ha kan ke por na ka lian ke nga Master Chairman sir wa kerpada ya remover withdraw no ya kan ka motion kublai sibol Haba ajing mod na kaliang unoy lam kaliang persa uba Andrew A. Shulai ula kentu badan kam hakatanat civil work jongka council bandan kerukom trekam ke basai ban penstat ban pentrekam tang shuyok pediang yaki skim bala terwa syaka 15th finance commission ki pedang sak teng nandu usnam araja arpuar araja arpulai araja arpulai araja arpusau araja arpusau araja arpusan bat araja arpusan araja arpunriu ula kentu ya ke sarkar jela barambat sa ya ke bha jongka council the yo ya gitu exact amount ya ka kadwan the kenturi the poi ka ma san pound pa klur da ka paisa go tiwi yang 15 finance commission ko to yo ai poi i dengan ini man kam gobi kam gajing ejing mu ro kam jo la kam ka untuk yang isi e ba yo yi utilise tu paisa do tu 3 4 bu ini hab em sistem kerekang buat kami aku hasil di department. New depth ida TV mem objek ini kita aku siung betul hi. Itu sedang central government implement jaga igram Swaraj
Igram Swaraj na itu the bone ni jing tut ro andre kama sang so gat kutip ada the laibet katu ko tu tok tu do au proposal scheme sebit scheme do ro na tang main katu tok perspit eka kaman perspit ekam kaman perspit ya kan ni ruwit ya ila skmat nomor ni to ada wi ka point itu hab raise by ni ne ba pesa ada point state government ila cimpor go transparansi. Kadang untuk urus usaha ni ga state government tak interest tahu. Yo alok sok slam nga pesa. Itu ko pun mengahap tu dengan yang isi yo speed. Nga istia artia la cimpor. Tu wei si isi ni nga siadur sao yo speed i kam ni skmat yo speed kekrek kam krek oro. Berpadi oro membahas ko implement jajar skim jajar konferensi yo ya thôi galat ka kaman geruti galat geruti ko wa naliang department le tok sa thôi dau tok yo ka pesa nang le mo magate to man rutin reu isu de order ma yo order swai le kadang pekrek saya juga dapat juta ke tu le tu hab em kata ka improvisation ngomong ni mo improvise yang i malai system betit nang ndap de ga ni ga ni de utilize ni ka pesa tidak em ga naliang ka department le yang ada dili ka katus nem agar pada hari jadi menjur jadi orang harus yung kuai ketu jar kat ketu do iga ni jing do to jing do yang kerni lom jen jangan tak okey tapi pada yang ila ihan corporate lang bagi opposition nam to pak so darah andre yo man yo kira kam cer kom ga department yo pernah but ikam nang krek pada tu pos lap ro dang yi pun go kut andre so lat tu lukti de ejing mut lang ni wan de yo lai bet ben gani ka fund nang to yo ai yo aja mentoy yang ni ngeri wajib buriangi. Jadi yang ngai teh jingan tu hari yang jingan tu awak di motion ran member. Yo ini cikmat yang dapat sistem ngatu ora yo department lah yo kerekam he komat me dapat speed cocok kilat yo wan hik up yo wan sak ten yang tahu sak ku lagi te ro members ka yo implement ni ala but tang yo aja mentoy ya kan besar to yo ala sasol senem tu nyau biang hingga rukom juga biang deputi siam yang ini dengan digepor nyau gani tak kematam boh ini tak man kejing penat persnyau ini kamu kentu ya ke state government kau man ki bruyong i ki hai koman government ke state government nyau yor ai ki ikan ki peyukian untuk penting kam kini ki penja development dan lagi scheme one by direct and centrally sponsor scheme. Juga the guideline yang ngarepai ke the scheme should be timely will come to the concern area. Kategori the minimum gini itu 10 days maximum 15 days tau koi ke ini sen apa ke state government. Kategori tuang yang ki pendam kami wording the flexibility. Kamu manin tu ne ke select committee flexibility. Kagan ni scheme dah mahal pian train ia itu mani tau release no ki sanction kagan ni council ki yang i. Tegani tipi waro. Jadi that is the technical issue. Technical. Man gala itu for this is one of the first mechanism yang council ki yang i. Dengan negeri ngada senyau kuning ya. Ia kita tu waro ki wara dapat ka jingpen na deputy honorable deputy siam dengan beliau na ini por kuwa na man ka kam uspidi na ko isakmat ke yoluti la man sukses ka ke master terman sar na beliau ngamut cisindon man drawa ta Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya